kwethu ngiyalibingelela ngemakhaya umfundisi uNdlovu esindlovu okhulumayo sihlangana kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule kulamaviki sichilo ubana sishukana lendaba yezindaba indaba ethi yona iqiniso ngesabatha ngihamba labafundisi bamababili umfundisi uCK lo mfundisi uOB ngizabanika ithuba lokubana basibingelele balaleli. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu lamaviki wonke okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Siyabonga njalo ukuhlangana kuleli iviki lapho sifunda ndawonye iBhayibhili. Inkosi belathi siyabonga. Siyabonga abafundisi balaleli ngithanda ukuthi ngilinxuse ngilogwalo lapha enduphethe esandleni kulabo bazasibona ebulenjini. Ugwalo loluthi lona when God said remember kulabo basizwa ngezindlebe esemakhaya. Ugwalo oluhle kakhulu esilunikayo ngokuqhakathekileyo kasibhadalisi silunika mahala okwakho ongakwenza ukuthumela umbiko wakho kunombolo zocingo 0718444196 0718444196 ku WhatsApp kumbe uchayele ucingo 0786204000 0786204000. Bafundisi sithanda ukuthi sikhangele indaba yethu namhlanje sikhuluma ngendaba yeqiniso lesabatha iqiniso ngesabatha. Sitho njalo ngoba indaba eyindaba yezindaba. Indaba sibili esizayigida phezukwayo. Kanje lona isabatha leli la bekwa ngubani? Belaqalwa ngubani? Belasungulwa ngubani? Siyabonga. Ungakhangela nje abantu ababazayo laba mfundisi. Baya isitulo nxa esibazile. Umbazo ohlakaniphileyo uyafaka isignature. Abhale ukuthi isitulo sibazwe ngubani. Laba abanye abathi bangayenza izinto abanye baze babhale lokuthi into yakhona vele isebenzani. Ngeyani. So akuvumi ukuthi into leyana ibhale ukuthi isebenzani uyisebenzise ngenye indlela. So njalo into lento eyenziwayo ilomnikazi oyisungulayo. So ngubani ke owasungula isabatha njalo ejongeke. Yiyo umbuzo esiwukhangeleyo lapha. Singafunda iBhayibhili ku-Exodus chapter ku-Genesis 1 iverse 26 lo Genesis chapter 2 iverse 1 sisiya ku3. uGenesis 1:26 uyasivezela ukuthi abantu benziwa nguNkulunkulu. Abantu sebenziwe nguNkulunkulu laphana. uNkulunkulu wabayenzela zonke izinto ezibafaneleyo, ezifanele ukuphila kwabo. uGenesis 2 abe sesitshela ukuthi phakathi kwezinto uNkulunkulu azinika abantu ezingabaphilisa kuhle, isabatha ingxenye yazo. So uNkulunkulu nguye owasungula isabatha. Chapter 2 iverse 1 siya ku3 ithi yona ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu wawuqeda umsebenzi wakhe abewenza, waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini wakhe wonke. uNkulunkulu walubusisa usuku lwesikhombisa walenza labangcwele ngoba ngalolo suku waphumula emsebenzini wakhe wonke wokudala abewenza. So osungula isabatha ngubani? nguNkulunkulu. Elisungulelani? Elisungula ngoba efisa ukuthi libe yinzuzo ebantwini. uNkulunkulu ngumdali olothando. So umuntu okuthandayo ufuna ukuchitha amathuba elawe. Umuntu ngeke athi ngiyakuthanda lithi liyaxoxa athi ngibhizi, kusasa lithi liyaxoxa athi ngibhizi. Hatshi. So uNkulunkulu esungula usuku lwesabatha ufisa ukuthi sime ukwenza konke lokho kunye kodwa sibe lesithuba laye, ithuba lokumkhonza, ithuba lokuxoxa laye, ithuba lokuqinisa ubudlelwano bethu laye njengabantu abakhe. Mfundisi ngenye indlela nxa sitsho njalo singatsho yini ukuthi uNkulunkulu ngumnikazi wesabatha? Yes, uNkulunkulu ngumnikazi wesabatha. Isabatha kasomcabango osuka emuntwini. Asomcabango webandla elithile kumbe kamfundisi othile. Kumbe umhlobo wabantu abathile. Welamajuda. Hayi, ngumcabango kaNkulunkulu. Isabatha ngeke kaNkulunkulu. Nxa uligcina kawuyenzela omunye umuntu. Wenzela uNkulunkulu futhi uzuza amathuba wokudlelana loNkulunkulu. Into okumele ukuthi siyigcizele kakhulu kubalaleli la yikuthi isabatha kalifakelwanga uncindezela abantu. Isabatha lifakela ukubusisa abantu lokuthi abantu bazuze amathuba okukhulisa ubudlelwano babo lothando lwabo lobungane babo loNkulunkulu umenzi wabo onguye umnikazi wesabatha. Siyabonga mfundisi. Mbona kuvike phela sike sakugcizelela futhi khona lokho. Yes. Ake sikhangeleni ukuthi khona isabatha liyisikhumbuzo sani? Siyabonga mfundisi.
ivesi yethu yakuqala nguGenesis 2 ivesi ngelika 1 kusiya kwelika 3. Kuhle siphinda phinde ukwenzela ukuthi antsho esintwini kuthiwa imithwa ngokuphindwa. Ithi yona ke kwase kuphela ukwenziwa kwezulu lomhlaba lako konke okukukho. Ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu wawuqeda umsebenzi wakhe abewenza, waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini wakhe wonke abewenza. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walwenza lwabangcwele ngoba ngalolu suku waphumula emsebenzini wakhe wonke wokudala uNkulunkulu abewenza. So isizathu lapha sisithola ukuthi isabatha liyisikhumbuzo sokuthi uNkulunkulu wadala. Ungananzelela ekufundeni kwethu lapha sisezikolo kule imfundiso eziba khona ukuthi umuntu waqalise isibungu. Kodwa ke evolution ngesilungu. Uzananzelela ukuthi nxa sikhangele lapha kula amavesi esiwafundileyo iBhayibheli sibekela sobala ukuthi hayibo usuku lolu lwabekela ukuthi sikhumbule ukuthi senziwa nguNkulunkulu. Yikho wathi eseqedileke ukudala wenza njani waphumula. So nxa silugcina siyavuma ukuthi uNkulunkulu nguye umdali. Ngifuna ukuxhumanisa futhi lo-Exodus 20 ivesi ngelika 11 angizikufunda wonke amavesi ngifuna ikakhulu uvesi 11 ngoba u11 uyafaka isizathu. Ithi ngoba ngensuku eziyisikhombisa inkosi yenza izulu lomhlaba lolwandle lako konke okukukho yaphumula ngosuku lwesikhombisa ngalokhu inkosi yalubusisa usuku lwesikhombisa yalwenza lwabangcwele. So ngamanye amazwi okwesibili futhi okunye ngifuna ukuthi sikunanzele phezulu kokuba isikhumbuzo sokuthi uNkulunkulu wadala. Yikuthi uNkulunkulu edalileke kumele kufe futhi ingqondo yokuthi singakhonza loba kuyini esifuna ukukukhonza. Ungakayikhatshana mfundisi. Ngibone ngani leli litoleke lahleka iBhayibheli. Elesikhiwa elesindebele. Yeah. Elesikhiwa lithi for in 6 days. Yes. Yeah. Lihle kubeke. 7 days lelo liyalahleka. Lithi ezisithupha. 6 days. Yeah, 6 days. Yeah, kuyahambelana. All right. So ke bese ngise point nethi yona ke umcijo othi wona ke ukukhonza kumele usuku lolu lubekelwa njengoba ke sesikeza ukuthinta ukuthi siza kuthinta futhi phambili ukuthi uNkulunkulu kulapho kumele sikhulise khona ubudlelwano bethu laye. Isizathu ukuthi nguye wasidalayo. So ke nxa uzakhonza kumbe isithombe kumbe ukhonza inkomo kumbe ukhonze intondolo yakwenzelani ukuze wena ube khona. Actually yona intondolo lenkomo yona leyo nguwayithengayo ukuze ibe khona esibayeni sakho. So ihlibulale konke ukuthi usuku lolwa ngesabatha luyasikhumbuza ukuthi uNkulunkulu wadala. Njalo ngumdali. Nguye futhi omela khonzwe. Sikwenze kube lula ukuthi ake sibeke njengelanga wazalwa ngalo. Right. Awubone ke mfundisi. Ngalo nxa lifika ngomnyaka ngelanga lelo nxa ulikhumbula ukhumbula ukuthi wazalwa. Ngaba khona emhlabeni. Ngaba khona emhlabeni. Kakhulu mfundisi. Haleluya. So nxa isabatha ukuthi liyabe lisikhumbuza ukuthi uNkulunkulu wadala. Yebo. Once a week siyakhunjuzwa uNkulunkulu wadala. Into engicabangayo ukuthi bafundisi sike sakuxoxa singakabuyi la ukuthi khona ngilogogo mina owaye ngasaboni. Right. Kodwa ugogo lo kwakuthi kungachaya isikhathi sokuthi isabatha seliqalile akwazi seliqalile engatshelwanga ngoba engqondweni yakhe kwaqina sokubhalile ukuthi khona ngalesi sikhathi yikho lokho engikwenzayo kwasokuyiwatch kuye inkombalanga nasi inkombalanga mhlawumbe okunye khonapho omunye umlobi uthi yena ngabe isabatha abantu bebeligcine ngokwethembeka ngabe kakula muntu othi akula uNkulunkulu emhlabeni njalo ngabe kakula muntu okhonza amadlozi ngoba isabatha asithi ngabantu abakho bakubone wena ugcina usuku lwesabatha bakubuza ukuthi kathi indaba namhla singaye emasimini wena uzabatshela ukuthi kasiye emasimini ngoba uNkulunkulu wadala ngensuku eziyisithupha waphumula ngosuku lwesikhombisa ivike ezayo babone futhi into enjalo kathi indaba singaye emasimini ngoba uNkulunkulu wadala thina sadalwa uNkulunkulu. So usuku lwesabatha luyancedisa ukususa imfundiso zamanga eze-evolution lenkolo ezokukhonza izithombe lakho konke okungahambelani leBhayibheli. Siyabonga. Bafundisi thina ngakhula sasiselusa singelathuba lokuthi siye enkonzweni ngesabatha.
kodwa la nxa wawuthwele ihloka wangasoze ugamule ngalo. Kunjalo. Kwakule ngoma esasiyihlabela ungabogamula ngesabatha. Kunjalo. Mfundisi uyangikhumbuza thina zazi sithi nxa kuyikuthi yimi engilezopha lokwelusa ngesabatha. Ngihle ngibe kwazi ukuthi kade sokuyisikhathi senkonzo. Ngilami la nxa ngisegangeni khona ngale ngiyayingena inkonzo ngingedwa khona ngale. So nxa kuthiwa liyimemorial liyisikhumbuzo liya engqondweni kumele kubhaleke. Kuphindwa phindwa ingqondo kuze ngithini. Hayi kuze kunamatheke. Bezwakala. Ake sikhangele nini ukuthi nankumbuzo ngani uyisithutha wona. Yiluphi usuku lwesabatha? Which day is the Sabbath day? Umbuzo lo mfundisi lapha ngiphethe iBhayibhili leli. Ngilokhu ukholwa ukuthi abantu bonke ngingababuza ukuthi iBhayibhili leli lingumbala bani kumbe liyikhala bani. Bangangiqambela ukuthi limnyama. Uhlupho oluba khona kuleli usuku abanye omunye umuntu sengathi kuya ngokuthi wena ubona njani. iBhayibhili leli liyikhala abantu kuya ngokuthi wena ubona njani. But emvelweni kulezinto okuthiwa ngama-stubborn facts ezingajintshekiyo. Ukuthi ikhala abantu kuyaziwa. Lokuthi 1+1 ngu2 kuyaziwa. Angeke ngathi kuya ngokuthi mbona njani. So eBhayibhilini izinto zeBhayibhili zicacisiwe lazo. uNkulunkulu nxa efaka imithetho yakhe kachiyi ukuthi ngithi kuya ngokuthi mbona njani. Kuyacaciswa. So la sendabeni yosuku lwesabatha lapha kucacile kuqanjiwe. uNkulunkulu kakuchiyelanga kithi thina ukuthi ngithi ngiyazikhethela. Yena ukhulumile ukuthi usuku lwesabatha yiluphi kwacaca. Akuyi ngokuthi mbona njani. uExodus ngu20 lapha. Ivesi ngu9 sisiya ku11 iyacacisa. Ithi yona uza kusebenza izinsuku eziyisithupha uwenze wonke umsebenzi wakho. Kodwa usuku lwesikhombisa lulisabatha lenkosi uNkulunkulu wakho. Abangazisindele kuhle isikhombisa i7th day. So iBhayibhili lapha iyacaca ukuthi usuku lwesabatha ngolwesikhombisa i7th day. Akuzange nguthiwe umuntu uyaqalisa ukubala lapho ufuna khona. Kuthiwa lapha kulolanga lwesi7 olucacileyo. Akuyi ngokuthi mbona njani. So kuqhathekile khona lokuthi sikunanzele njengabantwana bakaNkulunkulu. Siyabonga mfundisi engxenye kungezelela khona. Mina ngizafisa siyethinta kuTestament elitsha. Nxa sifuna ukuphendula ikakhulu ukuthi yiluphi usuku lwesabatha. Ekufeni kukaJesu. iBhayibhili yazitshela ukuthi kwakulusuku lwesithupha. Esilungu ibisisithi kwakungeFriday. Ibisikutshela ukuthi lolu lusuku befuna ukuyagcoba amakha isidumbu sikaJesu baphumula ngokusemthethweni uphi owesine ophakathi kwemithetho eli10. Kuthe isabatha seliphelile ekuqaliseni kweviki kulapho ababuya khona bathola uJesu esenjani esevukile. Kulapho okuvela khona ikhefu lethu leli esithi Easter holiday. So ke ngizama ukuya ekuthenini ukuthi yiluphi usuku lwesabatha. Sizathinta kukho kodwa ke luyaziwa lolu suku. Asiyomfumba. Luyaziwa kusegcekeni. Ake sidluleni khonapho sikhangele ukuthi abanye bazathi bona hayi amakhalenda atshintsha. Lokuthi iviki kayisafanani lokudalwa. Sikuchasisa njani sibancedisa njani abantu abathi bona uNkulunkulu edala kwakula Sunday, Monday, Tuesday sikubeka njani khona ukuthi hayi usuku lokuqala kudalwa. Siyabonga. Lilo lifanana namhlanje. Siyabonga. Ungafunda iBhayibhili kakhulu uGenesis chapter 1. Nguye wesilamulelayo kulindaba. Ungafunda uvesi ngo5. Lo vesi ngo8 lo19 lo23 lo31. Ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi iBhayibhili yazitshela ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba ibisilandiswa okunya kudalayo. Kodwa ke nxa usiya kuvesi ngeka5 iyakutshela ukuthi uNkulunkulu wakubiza ukukhanya ngokuthi yimini. Lo mnyama wawubiza ngokuthi yibusuku. Kwaba khona ukuhlwa lokusa kwaba lusuku lwakuqala. So uNkulunkulu nxa wayedala yena ngesilungu he numbered the days. Wathi lolu lusuku lwakuqala, lolu ngolwesibili, lolu ngolwesine kwaze kwafika usuku lwesingaki lwesikhombisa lo lesikhuluma ngalo. So ke icycle yeviki ukulandelana kwamalanga lokho kakuguqukanga kakutshintshanga. Kumi kunje kumana ke kunjani kunjalo thina singafuna ukukutshintsha njengabantu kodwa ke kuNkulunkulu kakukutshintshi njengoba sabona ukuthi uNkulunkulu kanjani kaguquki. Engxenye ke ngiqubele umfundisi uMpofu la yathinta okunye okubaphathelane leviki ikakhulu sikhuluma ngendaba yekhalenda. Yebo. Siyabo.
So engcenye okunye ungancedisa abalaleli nxa belonda lindaba. Indaba leyo ungayilonda usukela kuGenesis kuyacaca ukuthi usuku lwesikhombisa yiluphi. Uye kuExodus 16 ukhulunywa ngemana kuyacaca ukuthi usuku lwesikhombisa yiluphi. Uye kuExodus 20 kuyacaca. Uyefika ngensuku zabaprofeti oIsaiah kuyacaca ngoba bayakubhala. Ube susuka lapho susiya endabeni uJesu engakazalwa ngo46 BC. Ikhalenda yakuqala esiyisebenzisa kathesi yaqala ukusebenza ngo46 BC ebizwa kuthiwa iJulian calendar. Right, ikhalenda lekuthiwa iJulian calendar abakwenzayo bona ukuthi bafika banika amabizo amalanga eviki. Banika njengokuthi ilanga lakuqala bathi Sunday ngoba ukuthi Sunday kusuthi uNkulunkulu welanga. ngoNkulunkulu ababe bakhonza ngaleso sikhathi ababanika amabizo ani amalanga ababemqakathekisa ngowelanga yikho bathi usuku lakuqala kumele kube yini iSunday kwaze kwafika kuSaturday lokho benika amabizo. So nxa ukhangela kuhle ukuthi BC ukuthi uJesu engakazalwa before Christ. So ukuthi ikhalenda yakuqala yasebenza uJesu engakanjani engakazalwa. uJesu efika lapha emhlabeni kwakubusa amaRomans. So ikhalenda yona leyo yayivele injani isebenza. Kodwa nxa ufunda eBhayibhelini iBhayibheli yasitshela ukuthi uJesu wakhonza nini ngeSabatha. Ikhalenda isivele isinjani isikhona. Akulambuzo uthi kathi iSabatha yiliphi? Asithola uJesu sithi kathi ikhalenda leyi kuhamba njani? Usuku lweSabatha solutshintshiwe. Hayi, akulambuzo ngawona lo. Sisuke lapho ke ikhalenda esisebenzisa kathesi kuthiwa iGregorian calendar. Kwatshintshwa njani? Kwatshintshwa ngo1582. Kwakumhla ka4 October kwakuyiThursday. iThursday le ka4 October kwakumele ukuthi ilanga elilandela iFriday kube ngu5 October. But basebenanzelela ukuthi ikhalenda le isingemuva kwelanga nge10 days. Ukuze uhambelana lelanga kumele bangezelele ngaki 10 days. So kulokuthi iFriday ibe ngu5 October. iFriday yaba ngubani? Ngu15 October. But akutshintshanga ukuthi iFriday. iSabatha kuyini? iSabatha akutshintshanga lutho. Kwala lokho kunjani kunjalo njengalokho esikwenza after every 4 years oba le leap year lapho umnyaka oba le 366 days akutshintshi ukuthi Sunday Monday Tuesday kuze kuyefika iSaturday. So ikhalenda kayitshintshanga lutho. Manje mfundisi imbuzo khona lapho umunye ngaqalisa ikhalenda yakabhale Monday. Right. Uyabe sebhala Monday kuyabe sokuyingumcabango wakhe. Ngoba ikhalenda usuku lakuqala kukhalenda esebenza kathesi yiSunday. Yiyo okuthiwa ifirst day of the week. Kodwa omunye sengathi mina lemuli yami sikhetha ukuthi siqalise ngeMonday. Omunye sengathi sikhetha ukuthi siqalise ngeTuesday. Abanye vele bathi thina siqalisa ukubala ngeWednesday. Usuku lethu lesikhombisa lozafika kuthi uthi ngeThursday ivikeza. Kodwa lapha indaba lokho isiya khona phana. Into emnyama imnyama sonke siyakwazi. Angeke ngathi mina ngoba mina lemuli yami sikhetha ukuthi njani imhlophe. So usuku lwesikhombisa yiSaturday. Akutshintshanga lutho. Imbali iyakwala ukuthi kwatshintsha. Imbali iyafakaza ukuthi iSaturday lusuku lwani lwesikhombisa iSabatha lenkosi. Sifuna ukukhangela ukuthi khona iSabatha liqala isikhathi bani. Kodwa kulento embona ngani asange sigcizelele. Bese ngidlule lapho. Hayi, ngifuna sikhangele ukuthi imisebenzi engenziwa ngeSabatha. Okay. Imisebenzi engenziwa ngeSabatha. Ngifuna futhi ke sikhulume ngafitshane ngokuthi kuthiwe sebenza insuku eziyisithupha. Mina ngifuna ukuthi sikukhangele khona lapha even khona lapha koBulawayo eZimbabwe kumbe eAfrika. Ukuthi singaba lama-church amaningi okwedlula ama-industry engekho. Siyenza kahle yini? Ngoba insuku eziyisithupha kumele kusetshenzwe. Kodwa uzafica ukuthi kwesinye isikhathi ama-industry asevaliwe aba ngama-church. Engikutshoyo ukuthi singaba lama-church singasebenzi. Asisagcini lumlayo. Asisagcini lumlayo. Ngoba umlayo lokuthi yena sebenza. Igama futhi elisebenza lapha ngolimi lesiHebrew lithi labor. Ligama eliveza ukusebenza kwesigqili, ukusebenza gadalayo. So umthetho weSabatha kawukhuthazi buvila. Ukhuthaza ukukhuthala ngoba ophumulayo ngonjani? Osebenzileyo. Awungeke uphumule ungadinwanga. So uNkulunkulu into zakhe zile balance. Yikho kumele sikunanzelele. Asingeke sathi sesitshone echechi akusasetshenzwa. Hayi, uNkulunkulu sinika umlayo ukuthi kumele sisebenze insuku eziyisithupha. Ngesikhathi sokusebenza kumele senze njani? Sisebenze. Kungasho ukuthi phakathi kweviki asikhuleki kumbe sibali iBhayibheli. Hayi, kodwa okunye lokunye kulani? Kulesikhathi sakho. Umuntu ngeke athi mina ngithanda uNkulunkulu ngiyatshona mbali iBhayibheli ukuthi ayelime emasimini. Kumele aphume aye emasimini ayelima. Kumele ama-industry avule abantu basebenze. Abantu bengathi hayi thina sesingabe inkonzo kuphela. Akuvumi khonoko. Asiqedise mfundisi ngokuthi khona imisebenzi engenziwa ngeSabatha. Siyabonga. uJesu
wayithinta indaba le engceke sizakuyela kuyo ngokuya kwesikhathi kodwa uJesu wathinta indaba eqondisa amaJuda ababesenza illegalism esike sakhuluma ngayo ukuthi amaJuda basebefaka eminye imithetho besithi ukugcinwa kweSabatha kodwa kungekho eBhayibhelini yikho uJesu wazwafaka isibonelo esokuthi nxa inkomo yakho kumbe ubabhemi wakhe ngawele egodini uyayiyekela ukuyikhupha yini ize ife ngeSabatha so uJesu into ayisho lapha ukuthi singayekela umuntu afe yini ngeSabatha ngoba iSabatha inedinga ukuncediswa yikho ke sesibuya khona ukuthi kulama emergency services amayelana kuthiwa ngama-essential services into ezinjengokuthi odokotela balemini imtshini yawe njenge-oxygen ukuthi umuntu uyabefaka ku-oxygen ukuthi umtshina lwana ungathiwa yiSabatha sesivala umuntu uyafa so uNkulunkulu uthi yena impilo iqhakathekile so yikho ke ama-essential services into ezi-involva impilo zabantu odokotela bayaqhubeka besebenza besiza abantu kufana lokuthi umuntu engagula kuyiSabatha asingeke sathi yiSabatha asimuse esibhedlela akuvumi iBhayibheli asokugcinwa kweSabatha okufundiswa liBhayibheli so kuleminye imisebenzi emayelana lokugcinwa kwezimpilo zabantu evunyelwayo ukuthi isetshenzwe ngeSabatha ngoba yikugcina impilo kodwa mfundisi ungakadluli eminye le kayime eminye le yonke ayime amasimu kawami lokukhanda insimbi lakho konke okunye akumi leyi imayelana ngokugcina kwempilo zabantu njalo futhi nxa sithi eminye kayime akukhangela ukuthi umuntu uphuye insuku eziyisithupha yes abe sefuna lolu lodwa esindebeleni bathi ngimnika isandla sefuna ingalo yonke hayi vele uyabumnika okwedlula isandla ngoba 6 days ngezakho uthi ayenza yonke imisebenzi yakho sufuna lokuthatha lolu kamlimi futhi akuvumi mfundisi Mpofu iphetha sikhathi bani iSabatha alright engxenye ngingakangena ukuthi iphetha sikhathi bani mfundisi kule verse emfuna ukuthi siyithinte laphana manje sibalisile okungavunyelwayo ukuthi kwenziwe lama essential services okumele enziwe omunye umuntu uzathi ngizayekela ukuya emsebenzini ngenze kodwa iBhayibheli icacile ukuthi kuyini okumele sikwenze ngeSabatha uLeving 23 verse ngelika 3 ithi umsebenzi uza kwenziwa insuku eziyisithupha kodwa usuku lwesikhombisa luza kuba liSabatha lokuphumula lube lusuku lwenkonzo enkulu siphumula hathi sihleze ezindlini kodwa ke singabi sisenkonzweni sikhonza uNkulunkulu owasidalayo yikho bemfuna ukungezelela khona lapha siyabonga mfundisi then ekuqaleni kosuku siya futhi ku Leving 23 verse ngelika 32 ngizayifunda lapha ithi lolu suku luza kuba liSabatha lokuphumula kini lizithobe ngosuku lwesificamunye lwelanga kusukisela kusihlwa kuze kube kusihlwa liza kugcina iSabatha leni so usuku lwangeSabatha luqalisa ekutshoneni kwelanga ngosuku lwesithupha lusiyaphela ekutshoneni kwelanga ngosuku lwesikhombisa ngoba yikho esikufundilela kuGenesis ukuthi kwaba khona ini ukuhlwa lokusa kwaba lusuku lwakuqala abanye mfundisi bathi luqalisa ngehola lesithupha ngabathini bona labo ngeza ke sikhuluma okuningi kodwa iBhayibheli lantsho lithi lona ke ekutshoneni kwelanga ngoba ilanga liyatshona ngezikhathi ezehlukeneyo so ke liyasifananisa sonke akulandaba ukuthi useAmerica useAsia useEurope useAfrica iSabatha la yaqala Friday iSabatha liyaqala ngalitshona ngeSabatha iSabatha liyaphela siyabonga abafundisi ake sikhangeleni nxa sifike ekugcineni la ukuthi uNkulunkulu uthini nokugcina kweSabatha ngamafitshane sike sakuthinta Exodus 20 verse 8 lo 19 uLevi verse 30 Levi 19 verse 30 uNkulunkulu uthini siyabonga uNkulunkulu uthi iSabatha asingeke saliphatha okufana lakwamanye amalanga ngoba lungcwele yikho kuthiwa lugcine lube ngcwele so kutshengisela ukuthi ngeSabatha imisebenzi ejwayelekileyo leyi sibeka eceleni bese sikukhulunywa lapha ukuthi angithi mina ngoba iSabatha sengitshona nilele hayi sibeke eceleni ethu imisebenzi siyakhonza uNkulunkulu ima programs angaso eBhayibheli so kuthi ukuthi ngosuku lweSabatha asiyenze izinto ngesikhiwa ezicommon ezijwayelekileyo ezansuku zonke kodwa senze izinto ezingcwele eziyikukhonza uNkulunkulu lokumdumisa lokuthakazelela konke asenzele khona ngosuku lweSabatha siyabonga mfundisi uLevi uyacaca lapha u19 verse ngelika 30 uNkulunkulu kasiceli uyasilaya uthi yena ke gcinani amaSabatha ami lihloniphe indlu yami engcwele ngiyinkosi gcinani uyasilaya ukuthi senze njalo siyabonga abafundisi kakhulu siyabonga abalaleli ukulalela kwenu sengani inkosi ngalibusisa ngemakhaya ngithemba liphathisekile
kasidibaneni njalo kuvikela izayo lokho siqoqa ngayo nale ndaba esabatha. Nxa ufuna lolu gwalo when God said remember, thumela umbiko wakho kunombolo zocingo engiziphile ekuqaliseni, njalo ungathumela emsakazweni siza kuncedisa bana uthole lolu gwalo mahala kungela mbadalo. Inkosi lomusa ibe lani, ilibusise, iligcine esandleni sayo. Siyabonga.